Ako nisi znala, ovo se zove istančana nebeska kara. Bolja horizontalna klima, kurčenje u slobodnom padu, žiroskopija pod vešom. Susret s podzemljem Orijuna po vampirina, kakve spazmične fotomorgane, koji biznis model za nepostojeće kralje. Zdravstveno osiguranje bulja ti je lipcala, ne pokriva mi ni reglažu zadnjih jaja. Ako nisi znala, bulja ti je lipcala, ne pokriva mi ni reglažu zadnjih jaja. Ako nisi znala, ovo se zove istančana nebeska kara. Ne pokriva mi ni reglažu zadnjih jaja. Kakve spazmične fotomorgane, koji biznis model za nepostojeće kralje. Zdravstveno osiguranje bulja ti je lipcala, ne pokriva mi ni reglažu zadnjih jaja. Skretanje pa sletanje morača, vrtača pa krstača, svaka kombinacija ne vodi do plača. Ultimativni paroksizam eskatološkog savršenstva, krucijalna ambazija nekumeskih perfekcija, ultimativni paroksizam, istančana nebeska kara. Ultimativni paroksizam eskatološkog savršenstva, krucijalna ambazija nekumeskih perfekcija, ultimativni paroksizam, istančana nebeska kara.